Ghana ha no o kan okra da bia wo dan wo ye tanfo ana wo ye tanfo ana wo dan tanfo ye hwe adwuma o ya e good NPP maminye reference bi nchirawo okay LDC wa kunya so aye ye papa Mahama wa kunya so matumi akase ade de ye papa Mahama ko opposition ba ko pa eye dum so I say ba enne MPP ba ye enne ya to aba ma na do second time dum so start bebre ukokuma sini asantimema ya wokura na ye MPP for strong o owo dwa like se Memamo akwaba eba too much ijumedie na ye na ye nim ye papa Kennedy Agyapong de odini sembetuja de ane se ayese sika ni fenu no wo chabonkum na wo chanifa entina ne sa na sema odi ababetuja no anene se onu de ontina ho no mo emma NPP abejako no eni ensemhunu bi na adwuma aye de ama won senka wose won eye no ase won no atutu wani adwe se panyina awata ne nya dia womo efi womo bubu won eni eguso na afa di omo a omo edi omo ye a je se be please omo na no eni ade omo ye na ama atemdidie pa eye ni nkofo de subo e de bo NPP abejoko se je se abato won etuma won nyina no kamia yesa se esu faso bia ye de ama na se ono pa de so ye MP pa obetina ho se enyamba se ni enkoso de enye ade a wobepene so eda adofo matonsa afre me papa odifo ba ko pe kum chachara me no eba be pense ensemu mu jimbe na me ba ya domu suko adofo mun kame ho ne ma ya papa odifo ba ko pe kum chacha akwaba odifo mo akwaba mejo so me ni aba odifo mo ya papa o shake si die jai medase odifo ya papa Kennedy Agyapong say enyim no so no de nko ye NPP ebejani na se wo NPP ko a je se wo se tu hu se wo de obewo won ase no efa enjumadi a omoye de edi na wo tie na no asema odi ababetu dwa na o kire se ejuma ye de ama ebi mu se nka omonye no enye ne kwan so no omoye de omo eye no omoye nema fo mu on interest into we no ono don tena ho ma efo enye de endane ne kwaye ntine eye de nya obeka ho asem u susu se ade a Kennedy Agyapong eye ne kwan so ano no me da semini aba me chia watiefo ene wahwefo a ehwe ye nyina omo eje so muni wa yenso yeni ho na memfa kwan wi su nchia madam for sofo kase pa nyame ede wo ye adwuma ai nyame 2 minute na dom wo so a USA Virginia from Bishop Adonten Boateng nyame ma nkwatenten wo benyi ache why me da say na menchia mia menua sofo ba ko a nyame 2 minute ne wo sra na dom wo ne so a di nyame de ne ye wo UK no me hu bi da e friend no prophet apostle ayim amoako Jesus abrantie e free yi amoako ayim dodo friend no Jesus abrantie oye too much nyame shira timini aba me chia Ghana fo na me chia oboss nso sofo Eli lama sabatani me dana se me giri se obi asoso no so oje wo so fefefe me da se question no em se waka wo de amame ya papa Kennedy Agyapong akomprenko nyame shira no ma na hoden ne nkwatenten in fact ewiase so wo ne de Kennedy Agyapong ya papa Kennedy Agyapong meka se na ade bi woni mu na ya chede nyame de ya che no me ka chede ya
na kokuduro no ya chede sana wo no Paul can be say 2 Corinthians chapter 3 okay say verse 12 say verse 12 Paul say ye was say eni daso enti no ye de akokuduro kasa na Paul person so no o wani daso o nyame ho so wo de akokuduro kasa na kuni kora wo benya nkwa sa ya papa Kennedy Ghana ha o wa akokuduro ye de kasa ade a enam so e masofu kum chacha me pena sem na say eye kokko eye tuntum ne yele kora ya ade anya obeka ne ba eye ade anya obeka na dwuma mu nipa eye ade anya obeka opposition eye ade anya oka na ban mu nipa eye ade a anya oka sa na nipa bia wo a esa wo seka no eye seka nufanu enim twa na akire etwa sa wa ma wo seka anye seka nufanu a na da bia obi a woni nam ye bibi ade ne ne kora na agye ne so na wo ka na onye sabe ni papa yo odifo na wunsusu se ase oyaye nhihyanemu pe dienti ena meka sa dienti a mesi so dia ne se asofofo ho sembaye ono a na gigina ene wo bon won achia any celebrities na ye de nke ye nim no senka wo de wakoye member je se wo NPP ko nu de wo de wo senka wo bon wo de no ho bai ene abra won sanim se wo opposition no wo senka wo bon ba ne si den na emu nsem no de wo hye da eyi wo esi waso do pese uyi edip enya nhwehwe animu me da se men ka se ye nhwehwe animu na enya nhwehwe animu okay eno na e ma ye hu onu kuridie Yesu kan bi o John 8:32 31:32 was you know the truth and the truth shall set you free obe hu no kore be yo adehye eti enya nhwehwe animu eno kore na oka Ghana ha no oka no kora da bia wo dan oye tanfo ana wo ye tanfo ana wo dan tanfo ye hwe adwuma oya e good NPP maminye reference bi nchirawo okay LDC wa konya so aye ye papa Mahama wa konya so matumi akase ade de ye papa Mahama ko opposition ba ko pa eye dum so I say ba enne MPP ba ye enne ya to aba ma na do second time dum so start bebre ukokuma sini asantimama ya wokura na ye MPP for strong o dwa like se dum so start e wo Ghana ha no enya de ketwa ba wonu na kokan obi te wa oso ye NDC ni ade ba ko mahu ne se Ghana no obi a wo kan kure bi ya no ye pe political party atade ne ye de ahyew sa wo te sa ni port sa wo ni nyansa da bi ya no so fukum chacha na ka se o ma me ba o papa ba wa ya de kura na nya fa kukuduro ka chele no sa wo ye NDC ni na bibi koso wo NDC mu na wo ye wadansa wo nka na wo di wafu enenam na de wafu enenam so pa wanu ni ye de wo gum nti wo nka if you do good you do for yourself now if you do bad you do for yourself sa na wo ye MPP ni na bibi koso wo MPP mu na de wafu ene wafu nenam wo ni wo man ho na wo de onka wo ye papa wo ye fa Ghana de ba ko ma wo se LDC fo ya de na ko kan wo bi se kum chacha wo ye MPP ni sa na MPP fo so ya de na ko kan kum chacha wo ye LDC ni ye push wo ni ye wa ko so eti ye wo bia da bia wo be ye no qualify
awo wa kukudura emfam ne party A party B or middle no kura ne ba na wakan all say na study adum so abapa adosu one number B esum one number B esum eti no kura ho ense yeka ya papa na sama o kan no kura wonu se we ya papa na na do dan go akufu ado nyame hira no no ma ne kwatenten amen enyi nyame na ochoro bibia okan Roman 15 for wase what is written the yatro no yatro Numbers 23:19 say when nyame nye nipa and with the yatro and ahiniye nyame ne si hini no to hene Daniel 2:21 was sebre na wasi hini no to hene say nye nyame and si nanado hene say won kotwa we try the 4 years here we want to aswa and nanado every nani to DC for so ministers ni bi so MP fu ni bi so a kananado by this time to opposition now be say free education nanado aye free education nanado aye eduma necessary di sifu ni bi ye eduma necessary MP fu ni bi ye necessary minister sifu ni bi ye no o man ye eduma no President Mahama yaba to aba mewu president ya ofo problem mu to say President Mahama hwade yama bi beye wo social media Chalo na bebre ka say ya de no ni won ehihye ho obi a won private issue I don't go there okay eno ye the private issue so I say I don't go there by the makers so say hwade yama eba ka sai ba yi ye ne mane man na I say President Mahama enkofu di natam etwa ne mpoa yeto abawie mu akonya 6 million 6 million what ya de papa na chese ne hu wodom o say mi se na chese ne hu wodom na chese President Mahama Ghana for still ya penensem me pacho me ba mama no si okay me da say that is still Ghana for President Mahama sem nanado nyame ne di ne ho afofie on say quotation bi o Bible mo em de Jeremiah 17:5 Bible say no me yanka de ordene ho etuni paso and Jeremiah 17:7 say in shadow woni ko ordene ho to awurade so na awurade ye nani da so say ya president nanado na nkwa ekufu ado ordinary to ni nkrofo a woni won ye adwuma so a kabade stam ka wo show position koso was opposition eti die Kennedy ya papa Kennedy Agyapong ekano eye no kure papa ya won krofo bi owa won ya NPP fo as wo die NPP party na bro ebi sisem eti ya papa Kennedy Agyapong kan odika yo na so for yetie wano ensemu a wasem bia wo kan say nyame ene sihini ne nyame so na etu hini na yetie wo kasama na tese nyame na no tu ye papa John Mahama free so na me bi say ono so no ko ye Kristo ni o na ka odi emra ehihye kwan mu pepepe na so na no so ye Kristo ni aha eni se na mama ibusa wo kasa oni nyame ne tu etu nipa no eti nyame no osenkafo otire me nsa se bibia woni mre okay wahihye ne yema pepepe se President Mahama ewie na djuma no ene ma 2016 nyame ede President Nanado danko akufu ado bai se 2024 eye nyame pe na ye ne pe Some pe enya ho me nyame me send the President Mahama ba eyo onu nyame ne pe enye ni pape okay enye ni pape enye sofukum chacha pe okay de wonu pe ena oye okay na emu no sabe oyade edina me ka say nanado wonim say nipa bi wo NPP ni mu pa eni kwan so ode na woto no so me ne di ne ho afofie edi me support de
ya papa Kennedy Agyapong e kan pepe okay na che say ye sha aban NPP aban no mo digana ko hwa mo pa wo she enema Kennedy Agyapong keken ya na che say won edi abro ye gigie ni ye re a ye di share omumu no omo anye ne sa amayen MDC ni NPP fo nyina digana fo abro won nyina digana fo hwa enhwammo say who opposition ya na kasa te so opposition okay ye jadi ya mawa ni yeso hweso a enye easy so obi go footballer na o go baller na di na chire ena asamuojai ena nwuru ena asamuojai ena onyade ena kamene na kame bofa nante twa ye yi asamuojai furu oni ye do kofa ekose wa ete kuna ntumi mo hye ho ya popolwa no bi dine kira ya hwe tu no as ye de ne kotom obehego ba ye de ne kotom a wan hwa ne nan kra enka ball no so obi ye bibia na wo akira asa wo tikem na ka ni kokuma se driver idia ni nwu ena onyade na okasa bebre ye cassette na stia nyanyima fa gi ababi ye hekora wan hwa wo hu babi ye hye so obi opposition ya na okasa said ya beya o man ni benya no sympathy okay ni ya de number ya de ni ba wi ya hwe o man pani je ekofo o kan sen bi tama o man pani je ekofo tama o be pa akonu ya de no o kan sen bebre o benya akonya ni wi e o yo bi am respect the penasem too much e no ansen ka se amamu ni nye yize eti Ghana fo ni na fo wadwen mo wa no fem paibo ni nechi tamo wo opposition no na o man pani je ko fo na se tam Rollins net so accountability form oni edubu ahen no o benya atumi no o say it's not easy eti dia make cases so no say try NDC for opposition kasa as ye yabo ndua NPP before nyade NPP before nyade ene mo bo ma ne kro no ene mo wie nyu ma ne sika akonya no sese na NPP for so betena NDC for no opposition no nkasa esese na NDC for so power NDC ba power NPP so we kira NDC for akoronfo ene mo wie ma ne sika. What to say? Mamen kasa, sister hwe me ya men kasa. NPP wo opposition no. Also NDC for no be omu bebre ya akoronfo. Omba chichibi. Won wa bi o man sika na chi. NPP be di akonya 4 years. Okay. Ya se to aba bi ma mo wanya. Yes. What to say ya chi NDC for nipa me ensa. E no wa ko prison da. Pacha de bi minte. Eti na sika na NPP for kese NDC for wie di won ti se sika ni nyina na enwen na ese ebia afi na mo ba be chichi won akwakoto prison mini aba 4 years ye trouble NPP for power oyo misika yabaje oyo misika yabaje oyo misika sembaye 8 years na ekwe why me dia makami agana for what ase why me 8 years ni ekwe skari yade se Ghana hanu dia eya no munya abocha ye investigation sana skari yade yes or no ye nyanye e osi ye nya abotra ye investigation kacha the whole Ghana population and 30-something million. Ya to abawie. Ama ya to abawie ye. Supreme Court at the 1 month aka asem wie nipa 30 million population. Ya the 1 month aka asem na wie. Why you me sika 8 years? 8 years yen kan wie da. Dabi imanu. Ele
na midi kan ye kan no say bia omo koso ahwehye mu say na be ya omo benya vivid information on betimi aye de action no me fa bre mu ma judges no okay ana me fa ma judges for what you want you good you want do makama okay by politicians no and this NPP no one in the same thing the same adecroment yeah went to opposition and away we scap and away this cap when we scap and we this cap obenya power ni we are scap on who baby afa na chesa woni eye papa Kennedy Japan ya agene cross e omo perform omo duty as MPs no yenyi omo nyina e di enke bajeku aye no correct and da bia asofukum chacha me ka se Ghana mara no edi ahiafo mo eni esikafo sa yeah missing non say obi ko wi a mobile phone I get on 1 million ya de court ye jail ni be 15 years in prison oh that will be ko cha body ye duro ya man 20 years in prison ya wo Ghana and Crawford to office and ya se court and I buy 05 no one create 5 account and one dey send we all the other gentry thief watching no na de ko court wa one the other say afran corruption thank you all the other say amane brofudin bribery and corruption yeah we are money brofudin me yaba me right so kwa brochira ya and someone prison where you produce am ya be 2-3 minutes be that's o kon say one prison na kon say one prison me yaba nyame ya do so fukum chacha matuko ya kwa brochire nkuro bebere so hwe ya wa adwuma bi o wa kai ya prison fo adwuma okay obi akọ ne amane 5 years obi akọ fa body betem ne amane 6 years 7 years obi ka ebi 2 million 3 million yes one ko 4 years so ko do tira ka prison fo no ka bind won ye adwuma ayi kuya ayi adwuma na ban ne nya won so mfaso okay so do someone prison amen o ka say send room to say baby aye interview etumi no do nipa 40 hey na dan we etumi no do nipa 40 wo be ya den ada 4 o'clock we wia ni attack mo wo emu show wo ko show obi boni a wodi a eye kete so that say na so ye wo Ghana ya mpanifu wo bi korono abansika na wa ban na mu baya na wa sisagum abansika wa seburoni awie sika woni kurom Africa Germany America Canada UK abu Canada David African leaders ebi ye useless and hopeless ya bomb korono wia o man sika ya the scanner kogu South Africa ya the ko ya the akogu Switzerland ya the ko UK Germany owua na abrofo na fiskantie ni owua na abrofo na fa sika na wowuo na abrofo na fa no aban foforo sese na aban na mapre so na okọ do chire no akodi loan ye sika na ye ministers fo ni wi akogu wo no na wo di sika na se ama ye loan na wo di interest atoso eti abibifo blacks Africa sabe da ben ye memu nyansa ayo wo Ghana hai minu aba woko kolebu 37 police hospital obi enya pneumonia na water form or painful water form so fukum chacha na America or painful water form every year kokuma say light ba ko elmo kwan no so edu anadu a eso yi sum ana roba sifuogu so every year ko takora de every techimai akotamale dabi an roba sifuofa egu kwan no so no light mini aba sha ye brewo Ghana ha ana sikano akodi ni paka kire bi nchen ana wo mudie na be sofukum chacha de bi ya kase ya bra na so na de bi ya sofukum chacha na kase nyame betuetua ye mpanifuo ni bebre ka asa odi fo wo ya akesi nkrofo o nyame betua aka na nyame ya kan Psalm 62 verse 11 David so nyankopon kasa prako nimpre ne so na mate se tumi nyina ye awurade de ya na wo awurade na adom wo na nyame so betua wo biaka se de ni nyuma te ti wo nyame me so fukum chacha be se ye leaders ni bia nsese nyame betua bebreka
me na me catch because all my Ghana youth no any young girls no every yo selia adofo moti ya no odifo kum chacha sese Ghana mpanimfo no emu bi ansesa de nyankopon ebetua wo muka ye peviso mama Ghana aban no anaso mama citizens no dey ebre odifo na ansa na meja wo kwan kwa amawakodo me so efutuo be na wodi wo ema ya ben eni kese big ups ben awodi ma papa Kennedy Japan wo anyema o de all you no do say he stands for the truth obeka NPP na waka NDC no futuo be na wo edema mini abana meka se nyame hya no koreka won say obi ti say president Mercy say obewuo na sebe won say de ni adwapade bi ni hwe nana do tiwe won say de ni adwapade bi ni hwe o mampani kofu tiwe woni adwapade bi ni hwe Rollins no ni adwapade bi abrusu ni hwe na won nya post no ministers and MPs and deputy ministers and CEOs and Google officer no do one poor man kuro bi o man sika ye wia ni akosa aban hani aban woni aban no medase mi aba dia me sof kum cha me kan say ya ma no kura no enkasa e wo Ghana wo betumi afa me number yi wa wasa ko me wa ye 0542 51 another 5128 0542 51 5128 0542 51 51 28 and what me search no YouTube ni Kumwan TV Kumwan ni KUM one year single e abade ni bia ye gina wono e esan ye TV station kasa TV station na YouTube ni Kumwan and Facebook the major prophet kunchacha the major prophet kunchacha and Facebook na betu so asen search me ewo Kumwan TV search me ewo na fa voice audio ema me ewo WhatsApp me voice audio na yeni nkomo. God bless you and God continue to protect you and your life will never be the same and your life shall never be the same and your life will transform somebody. I'm talking as a man of God, I'm talking as a prophet because for the Spirit of God is upon my life and the Lord is anointed me specially to preach the gospel to the nation to bring in the spiritual and physical protocol. Bless you and long life to you. I greet Odifo Apostle Elia. Thank you. Bye. Yo, odifo yedase bebre odifo kumchacha emom wakasa pi na minim se empanimfo a mo so no mo follow ye ewo too much GH mo so mo befa asemi na mo tu mo anamo ama Ghana emino de ho ahenha yenye me amedi ene ensemi eba mapono so no medin e de afia ensroma na minim so pesa wo kire wadwini afa ene ensemi a abeto dwenti no mesu se koye YouTube channel ne ko subscribe efa ko too much GH comment section also share what J efa ho na Facebook follow on Facebook Instagram and Twitter and send your best sign eshia makamo